patnje, muke i mučenje zajedno sa nama. Znači, niko niti obilazi, niti noći. I to je žalostno i tužno, nešto da kažem. Ipak, eto, hvala ipak kad ima neko da nas posveti i da brine neko za nas. Inače, ostavili smo se na milost, na nemilost. Znači, vi kažete šta imate. Dosta Alekseja, narodno, ovo je manastir Burisavci, gdje se narod svake nedelje okuplja baš u većinskom broju. Hvala ti, Ratka. Inače, ovo su porodice koje su pune porodice sa decom, gdje ima po svoje troje dece, nažalost, ali oni dosta teško žive i u teškim uslovima. Evo poruka za one koje budu gledali ovo, da ovdje ima dece i da ovdje ima naroda. Milivoje Ribać, gospodin koordinator, nijednom nije došao u Rudice da obiđe bilo koju porodicu koja je s decom ovdje. Inače, ovdje imamo jednu porodicu, veoma mladu porodicu, to je gospodin Ivica Dašić, gdje možda lično on hoće nešto sam da kaže. Da se vratio od svoje djece i tako dalje i tako dalje. Vratio sam se ove godine, februara 30. Što se tiče pomoći bilo čega, znači stvarno ništa nisam dobio. Znači, jedino što imamo tu veru u Boga i Bog ne čuva, imamo do narodnih ustanova, kako reći, imam ženu i dvoje dece, toliko. I to malo dece. Otac i majka su mi, da ih dan danas ne znam ništa. Gospodina Vulina, imam jednu prizmedu zašto nije obišao opštinu Klinu. Moja poruka jeste i ovog naroda. Ako ima neko da nas uzme u zaštitu, neka izvole, neka dođe. Ako misli stalno neko da nas zaobilazi, bolje da ne znamo da je bio. Opet moram da kažem, da ima određeni broj ljudi koji prima dobre plate. I po 2 I po 4-5. Više plata. Međutim, to su ti ljudi koji ne daju da dođu, novinari i bilo ko drugi, da mi možemo da iskažemo naša prava. I oni nikada, ja ne znam ko je to od novinara stavio na televiziji, selo Rudice, ili šta je nam Berkovo ili druga sela, da vidim one ljude koji baš lično znam da nemaju od čega da živi. Ja to nisam vidio. Vidio sam ljude koji uzimaju po 3 plate i pričaju o veoma dobrom životu na Kosovo, pogotovo ovdje kod nas. A vidite, uverite se da li to tako. Međutim, nije kriva država Srbije. Država Srbije daje šakom i kapom. Međutim, oni koji treba to da sprovedu na delo ne dolazi do... To može svaki od ovih prisutnih da potvrdi ako hoće. Ako je stvarno iskren, ne dolazi na pravu adresu. I onda se naravno svako snalazi kako znaju. Ne vrši raspodela pravilno. Drva davali su nam i to se ne vrši pravilno. Ljudi koji žive u Beogradu i po Srbiji, oni tačno znaju kada se šta raspodeli i dođu, uzmu i pun autobus vrate nazad. Ja apelujem na one ljude koji su odgovorni za te stvari, da daju ljudima pravi, koji žive ovdje i koji se bore pod ovu okupaciju, tako reći. Znači, knjige djeca još nemaju, a u vidanje, znači, otićemo pa ćemo da snimamo, da vidite gdje ta djeca uče školu i da li uopšte na današnje vrijeme mogu ta djeca da idu u takvoj školi. Da li Srbija stoji za to? Radimo veoma teškim uslovima, pre svega nemamo vodu. Mislim, to nam je neophodnije od struje. Struju nemamo, struju su nam isključili zbog velikih računa koje niko nije platio, a sad nemamo ni vodu. Nemamo toalet, znači to je, stvarno su uslovi jasni. Meni ide 2 dece u školu, jedna ide u predškolsku, devojčica starije ide u 1. razred, same su u razredu, jedna i druga. Pored sve te muke, možete da zamislite još kako je svaki dete sam. Da nam se bar obezbede, eto sad apelujem, sve koji mogu da pomogu da se prvo voda, pa i bez struje sistema. Nama su ovi obećali nova struktura vlasti, da će da nam pomognu, recimo u ogrevu. Oni su uhvatili se za jednu matricu, jedan šablon koji nije funkcionisao na pravi način. I sad, ko prima socijalu? To je elementarna, mislim, nešto najminimalnije. Kaže, ima pravo na ogrev zimskog perioda. A mnogi od nas nemamo šume,
Nemamo ekonomske mogućnosti da obezbedimo. Znači, oni koji su imali, to je sve sasečeno, iskorišćeno od strane Šiptara, i sad taj čovjek mora da se snalazi sam i kako zna i ume. Mnogi. Razumete? Sad zbog nekih dotacija, sitnih primanja i tako dalje, čovjek ne ulazi u kvotu za socijalu, znači gubi pravo na drvo. Tako da trebalo bi i preko vladike Jovana, koji pokriva, znači ovaj deo, vladika Teodosije i svi ostali, da se malo sistematski radi. Ne da vi nama dajete, a mi da trošimo ili da se kockamo, nego da nam pomognete kad nešto započnemo, da nam pomognete da možemo da izađemo na kraj. Ja sam ovdje dugo i svaka pomoć koja stiže, ona dođe samo do Mitrovice. I onda vama posle ništa se ne ti dobije, niti pomoć, tako zvanu, koja je bombastična bila. Verujte, ja ne znam ovdje porodicu, možda neko, ako nije mi to znanju, da je neko dobio, nešto išlo preko Dečana, pa su po svom sopstvenom nehođenju, znate ono, kogod se, dok dete ne zaplače, majka ga ne podoji. Ko se javio da ima problemi, tako da njemu su vjerojatno intervenisali. Ja imam neke takve informacije, ali ne bi to. Ali, to je se sve zadržalo u severnom delu Kosova, znači preko Ivra, i to je ušlo u trgovinske radnje, gdje sam ja slučajno ušao zbog svojih privatnih potreba da kupim neki deo posuđa i vidio sam rusku robu. I onda mi je čovjek objasnio, ja sam se samo kiselo i onako, da kažem, nasmejao. Ako vi dozvolite, naravno, problem je što ta raspodela uopšte nije pravilno raspodeljena. Ljudi koji su zaduživali te mašine velike, misle da su to sopstvene mašine. Ne daju ni selo na uslugu više. Lično Milivoje Ribaće zadužio 2 kombaja i gdje misli da su lično njegovi. Znači ti kombaji još nisu došli u selo Rudice da žetvu vrši. Znači, bilo je dogovora da pođu jednom drugog sela, a druge godine iz prvog sela, to jeste jednom unapred pa unazad. Taj Milivoje Ribać, znači, misli da su 2 kombaja njegovi. Ja ne znam stvarno, a ja imam informacije da su kombaji iz Srbije poslati za ovo područje. Za opštinu su, recimo, kao povratnike tretirali ovako. Mi dolazimo u tuđe dvorište, kaže, idete kod primajuće zajednicu, konkretno selo Berkovo, koje je na 3 km vazdušnom linijom odavde. Mi smo se vratili pred neposredno samoproglašenje. I nismo napustili, evo, tu je ovaj komšija, onaj i nekoliko nas, 19 prvih porodica. Zato što smo imali veliku volju da se vratimo. I nama kažu, vi idete u primajuću zajednicu kod komšija Albanaca. Mnogi koji ne znaju termine da razlučuju, su prihvatile, a znači je u tvoje dvorište, ti u moje. Stvari koji oni, kao što recimo na engleskom govornom području, ne sme da se pomeni metod. Stalno slušamo jednu istu floskulu i priču, izdržite, strpite se, bit će bolje, a nama život prođe. Dok postrknemo. I kako možemo mi da napredujemo kao nacija? Nema šanse. Evo, ne postoji čovjek ovdje, meni se barem čini, koji nije svjesno da država nije nas ostavila na cilju. Međutim, realizacija je loša. Ne dolazi do konkretne. A tu ima razni marifetnosti po uhodnom sistemu koji se dešava i kod vas tamo od vi bi trebali da budete neka spona da predupredimo to. Ništa drugo. Ajde, idemo! Ajde, idite sa njom! Vuksane, a Vuksane da stavi nekako, ajde. Hado, iz ove strane, s druge strane. Doki!